Pozdrav YouTube gledalci, u današnjem snimku ću vam pokazati kako da skinete poverisu. To vam je jedan program koji je sličan kao WinRAR. Znači možete da neke datoteku otvorite i da vidite šta ima unutra i da to naravno prebacite neki folder ili bilo šta, ne znam ni ja. Imate dole u deskripciji znači link, stisnite na taj link i pojavit će vam se ovako prozor, znači tu će vam pisati download now, to stisnite. Znači, a ja sam već skinuo to, znači pa neću nastaviti da se skida, bez veze da dva puta skidam isto. I onda sam vidjeti imam dole. I možete ga staviti na desktop i to vam je znači instalacija kompletna. I samo kliknite na to i sad ćemo spraviti i samo vidite to next i ovo vam se brzo instalirava, znači ne traje dugo instalacija, brza je kao što vidite. Znači gotova instalacija next i ovdje samo pritisnite select all, to morate pritisniti, to vam je da možete sve datoteke otvarati i to i to vam je to, instalacija je završena. Pojavit će vam se ovo, to samo možete X i sad što idete uđete na poverisu, sad ću vam malo pokazati kako to izgleda, idete ovo, kliknite dole to zadnje, znači ovo. I evo, kada hoćete da otvorite neku datoteku, neki folder koji se može otvoriti. Znači idete samo ovdje open i ovdje tražite, znači može vam biti bilo gdje, ja ću pokušati nešto da nađem, ali ne vidim da ću naći, imao sam taj neki folder koji nisam mogu otvoriti pa sam ga izbrisao. Otvorio sam ga kad sam skinuo ovo, ali nema veze. Znači ovdje tražite znači, folder taj ili nešto što ne možete da otvorite i samo kliknite na to, znači open. I to vam je to u suštini, isto vam je slično vam je kao WinRAR ako ste ikad radili. Znači hvala vam što ste gledali naš snimak, vidimo se do sljedećeg videa, do tada, bye bye.